MLA mayamna langa ise akhoi ki amoromda assembly dissolve torkolomda naksalakpra hina khale adagi yam remote possibility amana BJP ki MLA singning ba kaire center na makoi da sarkar semaning bagi encouragement tawdre yaithalakadaba sisu moi urambi ai adu wede akhoi si BJP ki central leadership sida laman khumboina pula atopa party congress ko manda olaga congress na sarkar semi kaide chamjalu doribra masidi aina sum calculate tawni masi aina pau phangwi haiba na chade ko tawri irang sida akhoi ki PR sida agi mot matung ni akhoi yamna slow amadi studio in action khar paikali Mars ki tang nipan da kangpukpida highway hangani hairamaga maiki gi badugidi nungaite aduga even se center gi su makoi gi cookies de leiba miyeng je honga ku male nahan ji akoi border da asana kana cookie militant TNB tara kapaga hali kai na che mamang na sumai nang taram da baneba adai kangpukpi raga chorchan pulram su cookie lam hen tu hen ba pha ba je hengale cookie sing chidi makoi na protection pi dragadi moina nawang handragadi makoi gi kena se handara ganda kena tawni Guwahati da famgi ba mifam da moi marina sarkar spending magi wafam phongdokdo aidi yam positive side ena law hojik thogi dei samaina samjaki ge cha da ngamba gyan yawa ada yam ten haijini gi je shakti paiba haito mi da shakti piru ji praja wa ge haidani hojik le riba mamangi sarkar chi di democracy igai khanude jila parishad pradhan amadi ADC gi grassroots election tawni da khabar da tare ne par habar tawgi de ada hojik che Amit Shah da kana ko mani yohan biba ngamadi ma BJP gi achobo leader mani manipur da BJP che 2027 da amuk hal ning haladi mana tawdo lai governor gi through the governor gi mathau che law and order restore tawbo khakta nate corruption ki case ta kanna to investigation order tawwa mamang da 2007 digi pairak kiba BJP gi minister singda akhoi gi paisa chabagi makhoi da disproportionate asset case ki akan ba order ma tarukna khara jail ga changna di manipur gi prajana su BJP si yadabo ye phaine na haina ga da vote ka ga dam ne ba hojik manipur da paisa kayam thadar ki jai khangi ground zero hari paisa chi mathang mathang kapna ga asom da halli kai ne jo haini adugo bal chingna bal singse ohan biyo corruption da akan me attack tabiyo corruption da attack tabiyo ga mamang da congress ki mathang gi wa ta puthorkani BJP na moi masel kan khana bagi wafam je thado ga ai gi mi yor su mi gi mi yor su corruption de khoi tolerate tawroi haibdo amtang utlo adu di 2027 da BJP MLA kara halakpe ek main tamje Pabung akogi introductory note soina khatang highlight tawje ki bedo hujik hujik lai riba akogi political kanosi gi laiba changes mayam ji hujik pamna da iba popular government ama lakpi apam tham iba development mayam se hai tare hujik lai riba pose puno barul na pabung gi di kari meeting thambi pabung sai mata na kari mo thambi ni hojik akogi sarkar popular government ma thamnin tawra iche yam cheng na da MLA mayam ji apam bane MLA mayam ji apam da miyam gi apam bane heta pakchal ko jai pam deba makari maram gi da hojik election 2027 gi sum naksalak posida animated suspension haibadi PR leina election thengna base hariba MLA sing amadi makhoi followers singna yam kiramgani aduga PR thamako matanda manipur da PR yam kinarabado kinagi deva karigino da PR thandrigi mamang da yam satina lawlessness ama leirabado PR thamako khara phare ada PR ji hojik 90 days 3 months sudah ngari makoi chu matam khara lawrga irang je kamaina loisin gadone na akoi praja section kharna maruina akoi na di adumaina yengningieba adaida hojik se sarkar semi langak pachidi da akoi na khangdrira arga karino gyanam tadre akoi gi 13 February da animated suspension thamgiba matanda already constitutional crisis ama laigrabaneba constitutional crisis ni 6 months henba yadedo mase mapan ge expert kaya na su phongdok kiba laire adamai dona constitutional crisis ma laigraba matungda akhoi gi central government na MLA kharana saida akhoi gi majority sure khole hojik ibe mana haigi bedmoi kuntere suri hai kuntere se kadai de ginoba kadai de mama da kagri se BJP ke 32 ni adui manungda kuki gi MLA teret khaidoga BJP gi lehu je kumanga ni aduri atopa extra ani sina kadai de gino sina singwa hangba yaba media da pa haida haiba wena tawi aduga aina thamjaning madi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯤꯠ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2022ꯗꯒꯤ CM ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯔꯤ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯟꯕ CMꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯕꯨꯂꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯐꯝꯁꯦ ꯄꯥꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏड ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ MP इलेक्शन अनी पोबसे मा याम ऑनरेबली इज्जत लेबा मीद रिजाइन तौब यारबनेबा अदुदगी अतोपबना महाकी सरकार से मणिपुर इरांग थोलिबा कुकी MLA तराना सपोर्ट तौरगा छेमिनेबा सांग्रब मतबदा मा कुकी MLA तरा डिस्क्वालिफाइड तौबई वाफम अंदा पनबा ngomgide अदगा माना एनी टाइम कुकी कैबिनेट मिनिस्टर अनी यावरिबदो मदु माना फमलक थोप ngomgideबा हाइबदी सेंटर ने लौथोनो हाइरमगनी सेंटर नो हाइब ngमदबा मागी इंटरेस्ट येंबा अदुगुंबा मयामसि लैरे अरे नेक्स्ट अदुगुंबा अदुगामना सोनबा चीफ मिनिस्टर अमा लैबा कांदा मागी मखादा कैबिनेट मिनिस्टर ओइनबा बीजेपी की MLA सिंचे कनागमता मागी अगेंस्ट द वॉइस ऑफ द रेस तब ngमगिदेबा वॉइस ऑफ द रेस तब असकोम चलगा केम तरगा मा लौथोनो वानोबदी याम तवी मागी अगेंस्ट द वॉइस ऑफ द रेस तब ngमगिदबा MLA लेमोरी मयामदो अदुना सेमगदरिबा सरकार से कयाम कंदरिनबा ए क्वेश्चन जी हंगनिंगेबा मणिपुर की इंटरेस्ट कयाम तब ngमदरिनो हाइबा वाफम जी हंगनिंगी अदगा अरोइबदा फेब्रुवारी तांग मापनदा बिरेन रिजाइन तौरिदो करिगिनो सिगी क्वेश्चन जी कनामते एराइज तौनदबदों तवेबा अखोगी ओइबा याबा फेब्रुवारी तांग 10 दा कौरमगिबा एसेंबली इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस मोशन अमा मायोकनबदा माइथीरनी न कीबदगी मा रिजाइन तौगिबनेबा नो कॉन्फिडेंस मोशन थेंगनबा याद्रा थौना फना अखोगी बाजपाई कोई थेंगनगी माइथीबी यावी मोदी थेंगनई माइपाकी अदुगा थौना फबा अखोई डेमोक्रेटिक लीडर अमना नो कॉन्फिडेंस मोशन माइथीरनी न कीबना चेंगिबा अदुगुबा मिगी मखादा लेरबा मागी अगेंस्ट करिंत ngang ngangidaba MLA मैम अमुक सरकार सेमगनी तरपदी सुपनगी इलेक्शन लापना पाखतना पावर पाइनिंग बिदगी तौबनी अदगा होजिकसे याम लुबो क्वेश्चन अमा लाई अखोगी MLA सेम सरकार अमा सेमकपो मतमदा कुकी MLA तरा सिगी सपोर्ट लौगद्रा लौरोइद्रा हेब क्वेश्चन जे मसिमा मतंग चावनी याम का डिबेट तहनी मणिपुर की होजिक काइडी तौ फिबमसिदा मखोइना सरकार सेमबदा सपोर्ट तौरगदी अदगा मखोइदा मिनिस्ट्री खरा पीरगदी अखोइगी मणिपुर लेकर चलीजे खरा फगद्रा सिगी वफम नतेको अदगी मखोइसे अमता यहोंदना सरकार अमा सेमकांदा मखोइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नसे थोलमदा हेना चंगझनगिगद्रा हाइबसी अखोइना खनफम थुएबा मसिदा होजिक नरांग नान फोंदोनरपदा मणिपुर की येकनबा कुकी MLA तराना सेम सरकार जी मयाम तमिल लेगिद्रा गायना अखोइगी फेसबुक करीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगदरे याम फोंदोंग रही हाई बिसिंग जी येंबदा सीडी बिरेन की याम सपोर्ट तोबा ग्रुप माक्ता ओइना तवेबा मा मसा मसु कुकी MLA तराना सपोर्ट तोरगा सरकार सेम मिनी मिनिस्टर नि लथोप ngमगिदबनी अदुगा अतोपा साइड अमदा तांग 13 ता कुकी सिंग कनो द फंगरे गुवाहाटी द मोइ मिफमला MLA मापन यावी हाई MLA मंगा अमना बिरेन अनोब सरकार में सेमकपदा सपोर्ट तौदबा मरी मदी या वारे तौरसेना हाइबगी पाउसे खबर दे फंगे अदगा सूद लेरिबा अते CSO सिंगना अनोब सरकार मद सेम बतारगदी अकोई सेंटर दा अकोई कंडीशन खरा अकोई मोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड चिंबा मयामसी थमौसीना मोड फोंदोक बसे खबर अहुम मरी मंगा दा पाउसे मचित मचित यावदा इना दमाइना अकोई लखथोग येंगजबनेबा सिगुंबा सिचुएशन असिदा होजिकसी ममांग डॉक्टर संबी पात्र लाम मतमदा खबर अमदा यावकी अखोगी प्राइम मिनिस्टर दा सरकार सेमजरगेना चिठी रुबा MLA तरामापंदो अदु उनरम दे हाइना यावेबा अदु रगदि सेंट्रल गवर्नमेंट होजिकसी मणिपुर दा बीजेपी न लुचिंग सरकार म सेमनिंग दे हाइबगी इंगित नेना इ दमाइ लौजे अदु अदु ओइरगदि होजिक अखोगी सरकार म सेमगेने अप्रोच तौरुबा मतमदा अखोगी सेमहलकपा नत्रगा सेमनदबसे गवर्नर की कुशीद लैदरिनेबा मसिंग सुरगा हेत चंगु मतमदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯈꯕꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯨꯡꯁꯦꯝ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯨꯡꯁꯦꯝ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯉꯥꯡꯁꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭यूशन ने खुशी लेगी कईनोना सेंटर की लुचिंग खलक मोई लो यामिननी चाहेबा सेंटर की लुचिंग खलक मोई लो याने सेंटर की लुचिंग खंद्रगदी मोई मसाना लीडर खनब ngамदबरा सिनेबा मसागी लीडर खनब ngамदबा अदुगुम एमएलए सिंगो अदुना सरकार मा सेम ngawni थाजिदे ममांगदा अखोई पीआर थर्मिनल सबमिट पार्टनर लागा तरोबिबदो चला मेनो मोई उदेबा करिगिनोदा लीडर खनब थवोइना ngамंदबनेबा थवोइना ngамंदबने मरो कईदा सेंटर की करिगुम इंटरेस्ट मा सर्व तोनबदोंता हंदरसु लागा सबमिट पार्टनर लाबा का तौरसे तोरचामर के एमएलए सिंग मोट लौरे इम्फाल दम लेरे नोंगाला काकपुपी चले काकपुपी की एमएलए मिनिस्टर में डेमचाक विगेन क्लोज डोर द वरी साइ क्लोज द वरी सार के महाक से पॉलिटिकल लीडर ना हाइन हंगबि यायबा नत्रगा करिगुम एजेंडा मग लोइनन लाइरा महाक से अखोई बीजेपी की स्पिन डॉक्टर है खंगबने स्पिन डॉक्टर जी ओइद पादब मयाम ngang अचुम सार केनो बालनबा ममिंग चपने नेशनल लिमा से अदुना अदु मयाम से सुम गेंबदा आइगी मोट मतुंगिनदी प्रोजेक्ट एमएलए मयामना लांगा इसे अखोई की अमरोमदा असेंबली डिसॉल्व तोरकोलमदा नक्सलकप्रा हैन खले अदगी याम रिमोट पॉसिबिलिटी अमना बीजेपी की एमएलए सिंग निंग बकारे सेंटर न मकोइदा सरकार सेमनिंग बगी एनकरेजमेंट तौद्रे यैथलकदबसिसु मोय उरंबे याय अदु वेदे अखोइसि बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंगसिदा लमन खुंबोइना पुलप अतोप पार्टी कांग्रेस को मंद ओलगा कांग्रेस ना सरकार सेंगे काइने चंगजलु दोरिब्रा मसिदे अइना सम कैलकुलेट तवने मसि अइना पाउ फंगwi हाइबा नचदेको तौरिबि इरांग चिदा अखोइगी पीआर चिदा आइगी मोट मतुंगिनदी अखोइ यामना स्लो अमदि स्टेडी इन एक्शन खर पाइखली मार्च की तांग निपादा कांगपुपिदा हाईवे हांगन्नी हैरमगा माइथीगी बदुगिदी नुंगाइते अदुगा इवन से सेंटर की सु मखोई कुकी सिद लेबा मियेंग जे होंगकु माले नहान जी अखोई बॉर्डर दा असना फना कुकी मिलिटेंट केएनबी तरा कापगा हाली काइना से ममांग समायरंग त तरम दबनेबा अदई कांगपोपी नगर चरचान पुरलंदसु कुकी लमहेन तु हेनबा फाब जे हेंगले कुकी सिंगचिदी मखोइना प्रोटेक्शन पीद्रगदी मोइना नवांग हंद्रगदी मखोई केनोसे हंधरा काना केनो तबनी गुवाहाटी दा फमगिबा मिफमदा मोइ मरीना सरकार सेनिंगमगी वाफम फोंदोपदो आइडी याम पॉजिटिव साइड एना लो हुजिक फोगिदे समायना समजकीगे आई पाबुंग बिजोयदा मुक लाक्चगे पाबुंग हुजिकसे मयामना मुक सीएम ओइबगी वाफमसे पुंगा ngangnare मोइ मरी मंगा तुक पंदना मयाम अम लेरे तु लेरिबा फिबम सिदा करम माइकैदा अमुक चटखिगदगे हाइबसिमकसु दुम याम अनसर्टेन पोट अमका दुम ओइरगा लै मरमदुना लीडरशिप से बाबुंग समांग थंबीखिबदो अखोइगी लेबे लेजिस्लेचर सिंग मसागे डेमोक्रेटिक पावर से सिजनदबा आदगे अपॉइंट होलकपै पोट अमखक लेदुना बसी अखोइना सिगी सेमे खोंथांग सुमदा लाइना खलगसु याम लूरी बसे मयामना पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेमहनिंग से कैगिनो हाइ कांदा अहोंगदुम लाकनबनी पीआर दगे समुक पेंदबा मयाम लेरिसे लाकनबगिन तवतब हानेगी रूलिंगी सरकार सेमना यावरिबा मिहुसिंग दुम सेमकदबै पोसे लेबनिदना अपॉइंट तौरकदबि बसैदा अखोइगी खलकदुसी अचुंबदा युमफम ओइरे हाइरकांदा तौबंगंबा लीडर दो खलकद्रबो हंगसिबजु चावना नत्रे हाइरकांदा अदुम हमु हाइबे इनबा अदोम नक्लोमदा अदुम अदुगम पोतुदे येंकाना खलकदरिब्रा अदु इतारगदे मुक पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अनौबो म सेमे हाइबगी अखोइगी कनो तो एक्सपेक्टेशन दो मुक थोइदोकना मा लाकपगी पीआर लेबगी मा लाकपगी थोइदोकपा कानाबदो मुक लेरुइदेने हाइतारे कमाइन थंबिनिंग पाबुंग स्वाइदुदे अखोइगी मनिपुर पीआर थंबजे सेंट्रल गवर्नमेंटना याम वाना होनरगा थंबिबने अखोइगी सोमदा मोइ मसाना लीडर खनबा ngamjadre aduna pr thambanena akhoi national level da haiba yanaba thamgibneba maramdi modina कांग्रेस ना मणिपुर पिख्रब स्टेट दा पीआर तरारक थनमी कायना करेमनबा में यावग्रेबा राज्यसभा दा अरगा सोमदा लरिबा फिबम सिटी पीआर थमदबा यारक्त्रे लैदिबा श्रीबीरेन लुचिंग सरकार दा पुरा करिमता ngamdre अदुगा फिबम सोक्चलकदा याम वाना थमगिबा
PR ne khadrak madrak tawraga direct Congress ki central government thamadai thamdeba ekta akhoi gi leader khanba ngamjidre kai numin ni humni exercise tawraga adada pak lokthoi adaga Manipur gi governor si kana hapake su yengbiyo akhoi home minister pai thanggarom ba thabak te potha bada ngai riba akhoi Kashmir experience ham riba akhoi Sri AK Bhala hapa ise mak se thabak khara tawruna ba na tharak ne ba mak ki thabak se mayai chandri ba improvement khara di ui mayai chandri aduna PRC miyam na pamnar pre popular government no pame e kai miyam da paksin dir karo miyam na noise khir bani se kaw guno ba aina hygiene ngi di huji chum matam lairi akhoi gi chief minister woini na asha tar miyo sing se Manipur da kamaina normal si por kanina road map am se putho ba road map am se putho kamaina normal si por kani kalu basen gi marakta lairi ba lekrak se kamaina phan gani mawang da kari hoi gi beno hojina kari chatha gane ba road map ama khatang putho pang ba mi am dang tholo aduga mahag CM oi do matik chai hai ge ba ani subuda mahag na kari gumba CM oi radi Manipur da akhoi gi laina sathi ba corruption kamai muthat kani adagi mamang na siri bire na corruption muthat kani khota kani anti corruption chen ga panang de likhalaga corruption muthat prai muthat tira aduna laina gi mayon da leriba corruption sa chabadang tawba thabak haba recruitment ke ganu to laiba gi policy nu tawba mamang da akhoi home minister or ba GKP laina kyar haide Manipur ki leader sing je center da lakpa matam da policy program chi to gi wa chung ngang de paisa piu da hai paisa pira hara or chakhi hai ba adu go ba leader de akhoi Manipur muningai ni amona pam adagi PR thamdrigi mamang da akhoi kuki ga maitai ga akhoi gun fight am tarami adai ka da khara lang na khojana adu sire ada sire na langam gi awa ba jana tongan bam ne hojik gun fight se le prakar da kwai gi war jina paisa pai de mi awa ba chine ba hojik se imung sing se maitai si am na akhoi culture si am proud ba jati ni leite lai ra ke haidong da ni adu hojik se khan theng na war na ra bane dukan khangde bazar da pofam phambi khangde regi tawri ba karbar punu se poch te complain ngak ne ba economic se pura akhoi zero da lab ne ba masi punu se kamaina phagalan gani na nga hai ba ba akhoi leader am se store over MLA da so somna gi makhoi election gi interest makhoi gi kano yengaga miyam na akhoi popular government ma thambire kai miyam pakhan dir kano na khoi thamdra di vote karoi hai haninge pukchen chenganinge adagi atopam da hojik si siri biren amuhana chief minister were kani kaina social media da khabar da pai dare biren si ju yam nongning bam ngasi khabar da yawri ni sikuma chief minister mun bagi yetna ba se ubada ma pham thadok pani hai adu chumbra thajabra mayam na mana pham thadoi condition da khange ba last minute po apagi thado oi lera bani some kind of pressure pira padagi no confidence motion pi thado pare adagi biren si kamaina chief minister were gini num khalai number 1 da magi supreme court da aruba case am adagi ba laibak sidama apology tawgre tawri punamuk che apology tawgi ba je Manipur na khalli ba apology tawgre haiba siga nation wide khalli siga art khene ba apology tawgre di mana loina la noi man loi sohin bani aduna ai apology tawbani mana apology tawgra matung da national media da kari hainer then he must be tried he got blood in his hand kaina hainer pa yawgra bane ba adagi atopamna maji resign tawbani ma resign tawbudi pressure piratum taromba yai amoramba yai aduga resign tawgi bada ngari ba chief minister mabu center na amuga na chief minister wo helakadra ai ba che masi khan ngam da mi sing je kana kana no makhoi sing jina akhoi gi praja si wakhal de yam lagal le ba aina khang mi khara biren amuk halakadri ye kai pakhat ba yawe ba ain karim pakhal no resign tawro mi amuk halak tar ji center da leba BJP government jo resign tawro haigani ba si haifam thobune tawbu tu tongan bamne adagi atopamna hojik si ngo akhoi gi mamang assembly pham ni tarombai mamang da NPP gi MLA mari ra mangara disqualify gi pending am lairibni speaker tribunal da aduna kari gi namjhaliba maduna akhoi gi speaker sina tholon dispose tawthoga nakhai iba siangna si kai disqualify tawre si kai tabde akhoi MLA masing aklai na khangdri kai namjhal thami kari ado akhoi sarkar ma sema gadi amung namjhal thamdoribra somai tawduna akhoi charak chahing naiba akhoi prajabu chamum nahanba prajabu ngahonba wafam mayam che aidi kana da ngakne na khalli Manipur gi boy na kwai di kana ga dabdi 2000 election 22 gi election che
ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯈꯤꯕ MLA 32ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏ MLA ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2027ꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯙꯞ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐ꯭यूजꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯊꯝꯕ ꯊꯝꯗꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ PR ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯈꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯔꯛꯑꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯗꯅ ꯋꯥꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ FIR 19 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩ FIR ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯂꯩꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯁꯤꯅꯣ PR ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ PR ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ AK ꯚꯂꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ IASꯅꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯐꯨꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯗꯅ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯪ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯊꯅꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯦꯜꯐꯤꯁꯅꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯦꯟ ꯆꯥꯗꯕ ꯉꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯨꯔꯗꯤ प्रजा वागे हाइदनी हजिक लेरिबा ममांगी सरकार चिदी डेमोक्रेसी इगाई खनुदे जिला परिषद प्रधान अमदी ADC की ग्रासरूट इलेक्शन तौनी द खबर तरे ने पर हाबर तौगिदे अरे हजिक से अमित शाह दा कनाकुमनि योहन बिबंग अमदी मा BJP की अतोब लीडर मनी मणिपुर BJP से 2027 दा अमुक हल निंगहलदी माना तौगदम लई गवर्नर की थ्रू दा गवर्नर की मथौ से लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर तौब खक्त नते करप्शन की केस दा कन्ना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर तौवा ममांग दा 2007 दगी पाइरखिबा BJP की मिनिस्टर सिंगदा अखोगी पैसा चाबगी मखोय डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस की अकन ऑर्डर अमा तरुक्तना खरा जेल ग चंगनरदी मणिपुर की प्रजानसु BJP से यादबय फैने ना हाइनरगा द वोट कागदमनेबा हजिक मणिपुर पैसा कयम थदर किजे खंगी ग्राउंड जीरो हारि पैसा से मथंग मथंग कापनरगा असोमदा हल्ली काइनेसु हाइनी अदुगुबल चिंगनबल सिंगसे वहन बियो करप्शन द अकन में अटैक तबियो करप्शन द अटैक तबियो ममांग द कांग्रेस की मतंगी वाइ तो पुथरकनी BJP न मोय मसेल कनखनबगी वफम जे थादोगा आइगी मियोरसु मीगी मियोरसु करप्शन दे खोय टॉलरेट तौरोय हाइबदो अमतंग उटलो अदुदी 2027 द BJP MLA खरा हलकपे एक माइन थमजे